Azki Alian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan takut sama ondel-ondel, karena ondel-ondel itu hanya boneka. Ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Fiona Azki Alian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan takut sama ondel-ondel, karena ondel-ondel itu hanya boneka. Ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Fiona Azki Alian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Shorty got a face to make you go out. Drop the door in my phone.